Dobrodošla na tutorial za heklanju traku, riblja kost. Možete je praviti u bilo kojoj veličini. Pogledajte tabelu za broj početnih petljica u odnosu na obim glave. Mi ćemo sada praviti za odrasle. Naravno, vi možete neku manju za bebe ili decu. Radimo paran broj redova, to je ono što je važno. Možete heklati također i u dve boje. Alize Superlana Maxi je vunica koju koristimo, boja je 523 oznaka. Ako koristite malo neke vunice, onda vodite računa da imate kao nastavak u istom lotu da bude, da vam se nijanse ne bi razlikovale. Makaze, heklica 10 mm. Onda igla kroz koju može vunica da prođe, metar i ovog puta silikonska etiketa koja se stavlja i skida kao i minđuša, vrlo jednostavno s ovim nitnama, vidjet ćete na kraju. Pre nego što krenete sa heklanjem, uradite prvo uzorak da vidite da li vam se poklapaju mere i onda pređite na tutorial. Vidjet ćete da ovdje zapravo imamo prednju stranu i kad izvrnemo zadnju stranu, ona je onako ravna, a ova napred ima baš tu formu i kao riblja kost ima ove kao latinično V naglašeno. Dva reda formiraju to latinično V. Mi ćemo sad uraditi početak. Za sam početak uzimamo heklicu i vunicu. Možete heklati u bilo kojoj boji. Ono što je važno, sve što radimo, ne samo početak, nego baš sve, radimo labavije. Znači nikako nemojte da stežete, svaki red radite labavije. Za početak napravimo lančić od 43 vazdušne petlje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, znači radite labavije, bez obzira što je velika heklica. Kad dođem do broja 43, vidimo se na kraju. Imamo isheklanih 43 petljica početnih i krećemo od druge petljice, ali nećemo raditi ni u prednji ni u zadnji deo petlje, nego u treći deo petlje. Tako ćemo raditi u svaku, osim ove posljednje. 43. petljicu prosto preskačemo, krećemo od naredne. Znači okrećemo, ovu prvu preskačemo, evo je ovdje. Sve radimo u treći deo petljice. Znači ne prednji, ne zadnji, nego iza. Treći. Pozadi. To radimo da bi bila pedantna traka. Ovako, znači prvi preskačemo, u drugi stavljamo niski stubić. Sve vrijeme radimo labavije. Znači, ne sad da previše olabavite, ali nemojte stezati, to je jako važno. Znači, u drugu petljicu od heklice stavljamo niski stubić. U sljedeću petlju što budemo radili, radit ćemo sve isto do kraja prvog reda. Provlačimo heklicu kroz levi deo novostvorenog ovog niskog stubića, znači ovako provlačimo i ostavljamo tu. Onda provlačimo heklicu kroz narednu petlju, naravno treći deo petlje, od početnog lančića, zahvatimo nit, prebacimo napred. Sada imamo 3 petljice, zahvatimo novu nit kroz sve 3. Idemo još jednom. Znači, ovo što vidite što se napravila ova jedna petljica, sve što vidite, znači ovo napred ništa ne dirate, samo hvatate ovaj levi deo petlje novostvorene i idete u narednu petljicu, provučete heklicu, uhvatite nit napred i izvučete malo, to sam zaboravila da kažem, znači malo izvučete, čisto da se osiguramo da to nije stegnuto i da sve bude u istoj ravni. Nova nit i kroz sve 3 petljice. Hajmo još jednom i to ćemo sve raditi do kraja. Provučem heklicu kroz levi deo petljice novostvorene i dalje provučem kroz narednu petlju, zahvatim nit, izvučem je napred, malo izvučem, zahvatim novu nit i kroz sve 3 i to sve radimo do kraja. Ovo nam je prednja strana, pozadi će biti zadnja strana, vidjet ćete. U suštini ćemo ponavljati ovaj prvi red i drugi, neparni redovi, treći, peti, sedmi i deveti. Ako budete radili, bit će isti kao i prvi, a drugi, četvrti, šesti, osmi, eventualno 10. su isti.
Idemo sve radimo do kraja i vidimo se na kraju prvog reda. Evo sada nastavljamo, kraj prvog reda je ovdje. Ovdje imamo 41 petljicu, računamo i ovo na početku niski stubić. I na samom kraju radimo isto što i do sada. Posljednju ovu petljicu hvatamo. I imat ćemo sada 42 petljice u svakom redu. To je važno da brojite, da nešto ne ispustite. Drugi red i svaki naredni započinjemo sa jednom vazdušnom petljom koju uopšte ne računamo u petlje, ne gledamo je uopšte. I sad početak drugog reda ide ovako. Krećemo na kontrastranu i provlačimo od spolja ka unutra. Znači ovo ovdje je vazdušna petlja, ne diramo je. Ovo je taj posljednja petlja iz prethodnog reda. Vidite da ima prednji deo petlje, zadnji deo petlje i još jedan koji je skroz napred. Znači to sve pripada istoj petljici. I moramo da uđemo sa ove strane spolja, znači iza, i provučemo kroz prednji deo, zadnji deo i plus ovaj što je napred, deo petljice. Bukvalno tako moramo sada da uzimamo nit, zahvatimo novu nit i provlačimo je nazad. Ne stežemo, isto. Provlačimo je tako što bukvalno rotiramo ovu heklicu na dole da bi uopšte mogli da provučemo da nam ne spadne. I sad ovako blago podignemo da to sve bude u istoj ravni. Uzmemo novu nit, provučemo kroz sve 3 petljice. To nam je prva petlja. Druga petlja pravimo je tako što okrenemo pozadi rad, ovo što smo sada napravili. Vidite ovo ovdje kao linijicu skroz sa leve strane. Taj deo petljice uzimamo, znači mora heklica da prođe kroz taj deo petljice. I onda ponovo, znači vunica ide napred, nit koju ćemo dalje da nastavimo da heklamo, opet uzimamo 3 dela ove petljice naredne, vidite. Znači sa one spoljne strane idemo ka nama, zahvatite deo petljice, ono će biti, kažem, napred. I onda na dole isto okrećete i na gore. Sad imate opet 3 petljice, znači izvucite malo da ne bude stegnuto, jako je važno. I uzimamo novu nit i kroz sve 3. Kao što sam rekla, jako važno da ovdje bude labava, posebno ova petljica kojom ćemo sada ponovo da radimo za sljedeću petljicu. Koristimo sada od svake prethodne, to radimo sve do kraja isto, znači od svake prethodne koju smo napravili petlje uzimamo levi deo, znači on stoji ovako pozadi s leve strane, tu provlačimo heklicu, ostaje nam napred vunica, hvatamo od naredne petlje, znači ne ova koju smo radili sada, ona je ovdje, nego naredna, znači prednji, zadnji i 3 dela petljice, evo ovdje, provlačimo napred, zahvatimo nit, na dole je provlačimo, onda okrećemo ovako na gore, olabavimo rad, uzimamo novu nit, provlačimo kroz sve 3 petlje. Ovaj drugi red je stvarno najteži, ali ne bih vam svakako preporučila da ovo bude baš prva traka koju ćete praviti. Malo je komplikovanije, ali kažem za one koji znaju osnovne korake nije toliko teško. Opet, hvatam levi deo petljice, prethodne koje smo napravili, prevlačim napred, nit koju ćemo da zahvatimo, prolazim kroz 3 dela petljice naredne, zahvatim nit, provučem heklicom, izvučem nit, zahvatim novu nit i kroz sve 3 i to je to. Tako da ovaj deo koji sada radimo je naličje, a na lice kad okrenemo to su u stvari 2 reda koja formiraju riblju kost. To radimo sve isto do kraja reda. Vidimo se na kraju drugog reda. Stižemo na kraj drugog reda. Imam 2 petljice do kraja. 1, 2. Radim isto što i malo pre. 1, 2, 3. Provlačim nit, izvučem je i nova nit i kroz sve 3. I posljednja će biti malo drugačija.
isto provlačimo ovako kroz levi deo novonastale petljice, a sa ove spoljne strane ulazimo samo kroz prednji i zadnji deo petljice. Tu nemamo 3 dela petljice iz prethodnog reda, zato što je tu bio samo niski stubić. Zahvatimo nit, izvučemo je napred i isto kao i malo prije, nova nit i kraj. Imamo ukupno 42 petljice, toliko ćemo imati u svakom redu. Ovo je naličje, a ovo je lice. Vidite kako sada izgleda. Kao što sam rekla, za početak svakog reda idemo jedna vazdušna petlja i sada da li ćete raditi 8 ili 10 redova, zavisi od toga koliko širinu želite. Za širinu od 12 cm, kao što je ova traka, najčešće pravim tako za odrasle, radite ukupno 10 redova, a za užu 10 cm radite 8 redova. Ponavljat ćemo 3. i 4. red. A 3. red počinje, pa neparni redovi su malo lakši, definitivno. Znači ovo je jedna vazdušna petlja koju preskačemo i prolazimo heklicom kroz prednji i zadnji deo petljice, ali zahvatimo i pozadi 3. deo petljice. Znači i prednji i zadnji deo i 3. deo petljice izvučemo napred, naravno, izvučemo malo više. I uzmemo novu nit, napravimo niski stupić bukvalno. A sad sljedeća i svaka do kraja 3. reda petljice izgledat će ovako. Napred ovu što smo napravili s lijeve strane, kao u prvom redu isto. Provučemo heklicu kroz taj deo i onda idemo kroz 3 dela, kroz 3 petljice, znači prednji, zadnji deo i pozadi ovaj 3. deo petljice. Izvučemo nit napred, malo više izvučemo, zahvatimo novu nit i kroz sve 3 provučemo. Znači, novo formiranu nit leva strana, provučemo, znači ne dirate ništa ovo ispod, samo ovdje, prednji, zadnji deo i 3. deo petljice koji se vidi kad se malo ovako okrene rad na kontra stranu. Izvučemo napred malo više, nova nit i kroz sve 3. To radimo sve do kraja 3. reda. Ovaj red je jednostavan, ovakav ćete isto raditi i 5. i 7. i eventualno 9. ako budete heklali 9. Odnosno 10 redova, svakako heklamo uvek paran broj, koliko god želite širina da bude. Isto gledajte na kraju da imate 42 petljice. Vidimo se na kraju 3. reda. Kraj 3. reda. Imamo 2 petlje do kraja. Ovu prvu kao i svaku. A ovu posljednju uvijek imamo na kraju samo 2 petlje, a ne 3. Znači prednji i zadnji deo petljice. Prednji i zadnji deo petljice. I opet izvučemo kroz sve 3 i to je to. Sad možemo da izračunamo, da izmerimo dužinu trake. Ona je negdje oko 50 cm kada ne rastegnemo, evo 50, ali kada rastegnemo, to gledamo, znači obim glave 56, možda čak i 57 može. Tako da ovo je super mera. Nastavljamo dalje. 4. red heklamo isto potpuno kao i drugi. Jedna vazdušna petlja, okrećemo rad. Znači prolazimo prva ova petlja je samo drugačija. Znači prolazimo kroz sva 3 dela petlje i prednjeg i zadnjeg i pozadi tog 3. dela petlje. Sa spoljne strane ka nama zahvatimo nit i izvučemo je dobro napred. Imamo 3 petljice, zahvatimo novu nit i kroz sve 3. Sada novu formiranu hvatamo isto kao drugi red. Znači leva strana nove petljice, isto sve. Ove 3 naredne petljice, odnosno 3 dela petljice. Napred, pa pozadi, pa izvučemo, pa nova nit, pa kraj. I to sve isto radimo do kraja reda. Ovo ćete ponavljati 3. i 4. red
do kraja 8. ili 10. reda. Za odrasle preporučujem da to bude visina trake, odnosno dubina 12 cm. Eto, uradit ću 10 redova, onda se vraćamo ovamo da vam pokažem kako se ušiva traka na pedantan način i kako da stavimo etiketu. Vidimo se uskoro. Evo sada završavam rad. Imamo 10 redova. 2, 4, 6, 8, 10. Posljednji red, kao što sam rekla, mora da bude paran. To je naličje. Evo posljednja petlja. I završavamo heklanje. Tako. Sad ću samo jednu vazdušnu petlju za kraj. I ostavim nekih možda 40-50 cm ovu nit, pa isečemo. Vidite koliko mi je ostalo. Znači jedna je sasvim dovoljna, jedna kanura i ostaće vam još nekih 30 grama. 40, zavisi kako radite. Izvučemo nit. Naravno, i ostavimo heklicu, više nam ne treba. Sada uzimamo iglu kroz koju uvenica može da prođe i sada ćemo da ušijemo. Ušivamo na naličje, pre toga da vidite koja je dubina, nekih 12 cm, kao i ova isto, 12 cm. Odnosno visina trake. Znači okrećemo na naličje, tako izvrnemo. Vidite kako to sad izgleda. Šta radimo s jedne strane, radimo i sa druge, gledamo da paralelno ušijemo. Orijentišemo se ovdje gdje su ovi čvorići, recimo. Vidite ovdje. Isto to imamo i ovdje i ovdje. Tako da radimo što pedantnije umemo. Prvo ćemo ovdje u ovu posljednju petljicu. Provlačimo sve vrijeme kroz dva dela petlje i s jedne i s druge strane. Ne uzimamo samo jednu. Vrlo je važno da prođemo kroz dva dela petlje. Ponovo prođemo kroz isto mjesto da osiguramo. I sada idemo sve redom na gore. Znači hvatam dva dela petljice. I ovamo paralelno isto dva dela petljice. Prvo što vidim, znači prvo što mi je tu, to nisu baš petljice pa da je baš toliko jednostavno kao kad kroz petljice prolazimo, nego to su nam krajevi redova i vazdušne petlje sa početka. Tako da se snalazimo. Samo je važno da i s jedne i s druge strane hvatamo dva dela petlje. Onda ovdje gdje je ovaj bregić hvatam još jedan deo ispod. Vodimo računa, kao što sam rekla, da radimo što pedantnije moguće. I sad to sve isto radimo kroz do kraja. Znači prelazimo svuda po jednom, osim na kraju i na početku. Tu volim da prođem dva puta. Da osiguram i početak i kraj. Da se nešto ne razvuče. Tako da jednostavno uredno. Opet idemo na ovaj bregić. Ovdje nema nekih pretjerano velikih pravila kako se ovo ušiva, ali kao što sam rekla, gledajte da to bude što urednije moguće. Evo dolazim do kraja. Polako, još imam samo dve petljice, dve s jedne i dve s druge strane. Sasvim mi je dovoljno pola metra. Samo ovdje da uhvatim dva dela petlje na kraju. Tako. I kao što sam rekla, na kraju još jednom prolazim kroz isto to mjesto. I sad ćemo da zategnemo nit sa početka, zategnemo i ovu posljednju nit i samo u čvor vežemo. Ja volim 3 puta da vežem za svaki slučaj. I ostalo je samo da se kao i uvek ušiju krajevi.
ovaj kraj koji sada radim ušivat ću sa leve strane, a drugi ću s desne, prosto da se tu ne napravi neka velika džomba, da to sve bude uredno. Ajde jednu sigurnosnu petlju prvo. I onda ušivamo kao i uvek, sakrivamo. Ovdje je jako lako sakriti ove krajeve s obzirom na to da je veoma gust rad. Gledamo da naravno hvatamo samo sa ove strane da igla ne prelazi na prednju stranu, ali to kažem ovdje uopšte nije ni teško. 3-4 puta to radimo i isečemo višak, vodeći računa da ne isečemo i traku. Kao što sam rekla, drugi kraj ušivamo u ovom drugom delu, tu ću da ušijem. Ako tu imate neku rupicu eventualno, možete iskoristiti naravno da zbližite neku vunicu, tu rupu u stvari, da zatvorite. I ja ću sad da napravim još jednu sigurnosnu petlju, mada i ne mora. Isto sakrivamo. Kao i uvek kad sakrivamo krajeve. Možete pogledati one linkove za početnike u slučaju da ne znate ove osnovne korake. I tu ćete detaljno naučiti kako se ušiva, kako se sakrivaju krajevi, kako se radi lančić početni i sve što je potrebno za početnike. A ova traka baš i nije za početnike, iskreno da budem. I vidite kako sada izgleda traka. Okrenemo na lice. Ovo će biti deo koji je pozadi, ispod repa ili pozadi ispod temena, zavisi da li ćete preko repića da nosite ili ne. A ovo je napred, znači na sredini pozadi, a ovo je prednja strana. I sada ćemo da stavimo ovako jednu silikonsku etiketu. Silikonske etikete, ja imam ove, mnogo su lepe logo etikete. Ako vas zanima gdje ima da se kupe, pišite mi, ja ću vam napisati naravno. Prvo uzimamo nitnice, ovu dužu nitnicu i tu ćemo da, ja volim da stavim ovdje na kraj sa leve strane i provlačimo kroz taj deo pozadi koji će da nam bude. Prvi, drugi, treći red, ulazimo otprilike u treći red i gledamo da nam napred izađe ta nitnica. I odmah stavljamo ovu rupicu, vidite, ovog dela što ide napred. Nitna treba da prođe kroz tu rupu i uzimamo ovaj drugi deo nitnice i samo prosto zatvorimo kao minđuše kad zatvaramo bukvalno. Eto. Ove trake za kosu možete prati u veš mašini, izvrnete na naličje da vam što duže traju. Tečni deterdžent bez omekšivača, idealno program za vunu do 30 stepeni. Što se centrifuge tiče, maksimalno 800 obrtaja, možete prati na ruke, nemojte stavljati omekšivač i sušite ovako vodoravno, nikako da visi. Eto, nadam se da ćete uspjeti da napravite ovako jednu lepu traku za kosu i pošaljite ovaj video nekome ko žele da nauči da hekla, a vaše radove možete mi slati na Instagram ili moj mail. Zapratite me za još sadržaja i tutoriala iz sveta heklanja. Hvala na pažnji, ćao!